dusanga Bibiliya tuza twiga cyangwa dusoma izitubwira abana. Bibiliya ikunze kutwita abana cyane, abubaha Imana cyangwa bahamagawe. Bibiliya izitwita abana. Bibiliya ikatubwira ngo turi abana b'Imana. Iyo dusoma mu rwandiko rwa Yohana, dusanga Bibiliya ivuga ngo turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzamera ntikurerekanwa, ngo icyo tuzi ni uko umunsi Yesu azerekanwa tuzasa nawe, ngo kuko twongeye kubaha ikaze. Bakomeje kudukurikirana kubana natwe mu bihe bitandukanye, ariko kandi ibihe byiza byo kungurana mu by'ijambo ry'Imana. Nanone kandi iyo dutangiye ikiganiro tubanza kwiragiza Imana ngo ibane natwe, kuko Imana nyine nirwo rufatiro rwacu kugira ngo bigende neza. Reka turarike Imana muri kino kiganiro cy'uyu mwanya. Data wera uri mu ijuru, dukomeje kuba imbere yawe muri uno mwanya, tugushimira kugira neza kwawe kwinshi, imbabazi zawe zidashira, urukundo rwawe ruhoraho rutuma tudashiraho n'ubundi. Tugushimiye uyu mwanya wongeye kutugenera w'iki kiganiro. N'ubundi turakuraritse ubane natwe. Iyo uri kumwe natwe twizera kuko bigenda neza. Ubane natwe muri byose, mwitangira kugeza mu isoza ry'ikiganiro, kandi ugihe umugisha. Tubisenze mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Nkuko tubivuze, tugiye kubararika abatwumva mwese, kandi turabishimira kugira ngo twumve Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Ushaka kumva Imana yumva ijambo ryayo cyangwa usoma ijambo ryayo. Hari n'abatabona umwanya wo gusoma, ariko kandi mu gihe waba uruhukiye ku buriri bwawe, ugafata umwanya ugafungura iyi cano ukayitegera, hari icyo uzunguka, hari n'icyo uzafashirizwamo, kubera kuko nyine abantu bari mu myanya itandukanye. Ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku kiganiro kivuga ngo ubwoko bw'abana. Kumenya ubwoko bw'abana. Dusanga Bibiliya tuza twiga cyangwa dusoma izitubwira abana. Bibiliya ikunze kutwita abana cyane, abubaha Imana cyangwa bahamagawe. Bibiliya izitwita abana. Bibiliya ikatubwira ngo turi abana b'Imana. Iyo dusoma mu rwandiko rwa Yohana, dusanga Bibiliya ivuga ngo turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzamera ntikurerekanwa, ngo icyo tuzi ni uko umunsi Yesu azerekanwa tuzasa nawe, ngo kuko tuzamureba uko ari. Hari n'ahandi Yesu yahamagaye abana aravuga ngo mureke abana bato baze bansange, ngo kuko ngo bameze nk'abana bato, ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Abana rero, Bibiliya ivuga abana, ariko kandi hari n'ukuntu twita abana. Kubera iki twita abana? Impamvu Bibiliya twita abana ni ukugira ngo tumenye gukunda, cyangwa se twiyumvemo gukunda, kuko dukunda Imana cyangwa Imana idukunda. Reka tudatinze cyane, turaje kureba amoko ane y'abana. Amoko ane y'abana. Ariko reka dusome icyanditswe, amaze turebe icyo Bibiliya itubwira ku moko ane y'abana. Bibiliya
atubwira. Dusome ubutumwa bwa Luka, cyangwa kuko bwanditswe na Luka, ibice 15 n'umurongo wa 11, tuje kugeza tugarukire ku 19. Dusomye tuvuga ko ari Luka 15:19 tugeze kuri 11 kugeza ku 19. Kandi arabwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, umugabane w'ibintu unkwiriye. We niko yasabye se. Nuko se aramwumvira, agabanya amatungo ye, ukuvuga kuko amuheza ibyiwe kuko bimusabye. Ariko iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda aja mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri ico gihugu, atangira gukena. Aragenda, ubwo yari amaze gukena, aragenda ahakwa ku muntu wo muri ico gihugu, amwohereza mu gikingi ce kuragira ingurube. Urumva yari amaze gukena, akundi yari kugira aja gushaka akazi ko kuragira ingurube. Ni ikibazo kabisa. Yifuza guhazwa n'izo ngurube zaryaga, ariko cyagira ubimuha. Urumva nawe, wifuza iz'ingurube zirya ariko akabibura. Nuko yisubiramo, aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nje inzara insinze aha. Reka mpaguruke nje kwa data, mubwire nti, data, nacumuye kuri yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana ntibikinkwiriye kwitwa umwana wawe, ahubwo mpake bw'umushumba, bw'umugaragu wawe. Arahaguruka aja kwa se. Haleluya. N'aya magambo rero dusomye cyangwa dusanze muri iki gice, tuvuze kuko turi buganire ku bijanye n'amoko ane y'abana. Dushobora kuvuga igice cya mbere uyu munsi, tukazogenda tubivuga uko iminsi izaza iduha uburyo bwo kubivuga, kuko ntitwabona umwanya wo kubivuga akanya gato. Amoko ane y'abana. Ubwoko bwa mbere rero bw'umwana ni umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara. Ubwoko bwa kabiri ni umwana w'imfura. Ubwoko bwa gatatu ni umwana ukundwa. Ubwoko bwa kane ni umwana w'umukubaganyi cyangwa w'inkubaganyi. Noneho rero reka turebe ubwoko bwa mbere, ibiranga umwana w'ikirara.
ibiranga umwana w'ikirara. Ubwo tuzabona umwanya tuzavuga kubiranga umwana w'imfura, nibuca tuganire kubiranga umwana ukundwa, dusoreze ku mwana w'inkubaganyi. Ayo ni amasomo manini, ariko reka duhere kuri iri rya mbere, igice cya mbere, kubiranga umwana w'ikirara. Reka turebe amagambo agera kuri 5. Ijambo rya mbere, umwana w'ikirara kimuranga: azahunga se, agahunga n'urugo rwa se. Uwo ni umwana w'ikirara. Ahunga se, agahunga n'urugo rwa se. Icya kabiri kiranga umwana w'ikirara: abashaka nanone kuba kure y'iwabo. Ataza akunda kuba iwabo, azashaka cyangwa azakunda kuba kure y'iwabo. Bene abo bana baba ari ibirara. Abana bafite koze iwabo bakunda kuba kure y'iwabo ni ibirara. Azahunga se, icyo cya mbere tuvuze, agahunga n'urugo rwa se. Icyo ni ikiranga umwana w'ikirara. Icya kabiri turavuze ngo abashaka kuba kure y'iwabo. Icya gatatu, azayangiza amahirwe y'ubuzima bwe. Uriya kera yamaze kuba kure y'iwabo, nta kindi kiba gisigaye no gutangira kwangiza amahirwe y'ubuzima bwe. Icya kane, azamenya amakosa ye. Icya gatanu, ababazwa n'igihombo cy'ibintu byinshi. Mana itubabarire cyane, turinde nk'abana b'Imana, turinde kuba umwana w'ikirara. Aya magambo dusomye aratwereka umugani nyine w'umwana w'ikirara. Iyo twasomye muri iki gitabo cyangwa muri iki igice cya Luka, cyanditswe na Luka, avuga umugani w'umwana w'ikirara uko agereranywa. Avuga aya magambo, aravuga ngo kandi arababwira, ni abantu yabwiraga, ngo hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuhererezi abwira se ati: data, umugabane w'ibintu byanje binkwiriye. Urumva ize ndiyarushe azuyaza arabimuha. Nuko ngo se ngo agabanya amatungo ye, ngo muheza ibyiwe. Umuheza wa mwana aragenda ajana ibyiwe. Noneho iminsi mike gusa, iminsi mike ntiyashize iminsi myinshi, iminsi mike ishize, wa muhererezi nyine ateranya ibintu bye byose. Yari umwana w'umuhererezi, ntabwo ari imfura. Ibi byabaye ku mwana w'umuhererezi. Ateranya ibintu bye byose, aragenda, arigendera, ngo aja mu gihugu cya kure. Noneho ngo yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Ibintu byiwe byose yarahajanye, abishyira mu by'ubugoryi, abyica nabi. Ngo amezi make ashize, aba arabimaze. Ngo inzara nyinshi iratera muri icyo gihugu, kera yabimaze. Atangira gukena, ahita akena, aja kwivu, asubira hasi, arakena. Nanone yigira inama yo kugenda ashaka akazi. Bibiliya yavuze ngo aragenda, ngo aja guhakwa
ku muntu wo muri icyo gihugu kugira ngo amwohereze mu gikingi cye azamuragirira ingurube atangire kuragira ingurube. Yararagiye inka, yararagiye intama, yarari mu rugo ntacyo yarabuze, yari afite byose, ngo atangira kuragira ingurube, ngo yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ngo nabyo ntabibone, ntiyagira ubimuha, arabibura. Amaze kwibura ngo nuko ngo yisubiramo, iyo ni ijambo ryiza, yisubiramo aribwira ati abagaragu ba data si benshi, ndabizi ko ari benshi, kandi bahazwa n'imitsima, baza barya imitsima bakayisigaza, naho njyewe inzara nsinzi ino. Aravuga ngo reka mpaguruke nje kwa data ubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no maso yawe, sinari nkwiriye kugira ngo nongere nkugarukeho, ntibinkwiriye kuba no kwitwa kandi umwana wawe, ahubwo binkwiriye ni uko umpaka, ndaje kugusaba ngo wongere umpake, nibura umpake mbe nk'umugaragu wawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, umpake mbe umugaragu wawe. Noneho akimara kwibwira ayo magambo, Bibiliya yatubwiye ngo arahaguruka aja kwa se. Ayo niyo makuru y'umwana w'ikirara wagiye akamara ibintu vyiwe asabye ise ngo amuhe umugabane wiwe. Amaze kwirangiza arakena, yigira inama kuja kuragira ingurube, yo kuja gushaka akazi, abona ko kuragira ingurube, ukaza ashaka yifuza iz'ingurube zariye ngo asangire nazo, ariko kabiri, ariko yigira inama nziza, aragaruka aja kwa se. Rero iyi ni inyigisho itubwira abantu, ubu ni ubwoko bwa mbere bw'umwana w'ikirara. Ese mu moko aya tuvuze waba uri uwuhe mwana? Reka duhagararire aho ngaho. Iyi ni inyigisho itubwira amoko y'abana. None rero reka tudatinze, hanyuma tumenye amoko y'abana aba ari bo, cyangwa amoko y'abana yariyo, twibaze ubwoko bwawe k'umwana. Bibiliya yatubwiye ngo turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Ese uri umwana? Iyo wumva aya magambo, hari ikirara, hari imfura, hari ukundwa, hari umukubagaye, ariko tuvuze ko umwana w'ikirara niwe umuranga. Ese urarangwa n'iki muri ibi byose? Twakira ijambo ry'Imana, ubutaha tuzareba nanone ibiranga umwana w'imfura. Imana dufashe, Imana iduhe umugisha, twisuzume tumenye abana abo turi bo n'ubwoko ubwo ari bwo bw'abana. Imana iduhe umugisha kandi twakira ijambo ry'Imana. Murakoze cyane.